Cardong Carbianglong. So pinya ni kapang ong masih di ni temperature apa kelangon po. Temperature 36 degrees Celsius. Sitame it feel like 51. Lasi kapang ong ngacicak ong iong adi ni staminon pinya ni ngacik kang ong iong masih hempen bar po lang sun lang cinggu dam rong. Lasi so lang sun lang cinggu dam nang litumhan sami so lang sun mang paklangon bos nang tunta lang sun lang anon. Đây cái bar lo là sẽ chụp back thay lời lái lời back là cái towel đó lo bike key helmet sunglass necessary so cái make mata chicharo này anh cái số chuông là gì cái bar lo video lain lang so get anon bang get anang lít lo là hello bike ke là si mấy thang si chụp back ponsi non langsung an bang nang palipon po langsung men itu nang khante langsung men ni mata nang khan bon pe kami mo thim le rocks nang paklang kon panang itu nang dei ninwe ali jer puto men si dami barle barnang ke ani so pagati ani lang tha yo so now ka thang jok short is ni cha ko ye jo ni si lang so na da Arni full brightness ang pijut leka son ho full brightness on access lo chicha kon tenda lo aja sita lang chinglu dam det matik lo la aja sita lang chinglu dam det ti nang o pin sam ta chinglu det ho dai lang chinglu dam det sang dei so finally adhim kenang le ed lo non langsun ate lang roi long si lang chinglu adhim ang non paklang bon bode thiman ni ta non sinang le pen bai chibi kok ekeng ben dam bom le adhim chini ne lang e phan mata nei japon ya jir po frang dam bom lo ha time pass pulo dio jui tang det ke to son lo di ra tum jui mi thang yo si jui pulo tang te ra da phan dam ma tha poning mi thang chi ma tha wong di pe the chok chi non ta kai ke ilion thek on te anut ka pre khan da thek kon long ni ke son noi te nai thek lo ti thek lo ba Đây là biết phù hợp. Tôi vào cái là pusin non ta dam bom lang yo lang kili lang roi lang kili asian ta arjilong et lo adhim le le det pisame munit ase chehang yo se ta arjilong bom lo ngot bait wan un le ko than ne ko lo nang par lun ko bang e bait nai vek pisame ani ke song di lak et lo Ada nih setelah video mana bang konten dia. ana ni ke so sa mi lang than ni fan mate ni fan bu se bu chu pulo ma ha ko an ni ani so chibi kok ani so singtang det pen si video bonda pon nang le tum like comment share pi vek nang ji pi pita ko chok chin nang tum pap do koi adim lo yo ne ang reng sui yang tu like comment share pi bu de pulo ma halo bang ma kok Charleng stand lo gue. Lapu ka lilo dam bom le bom dam ong te bok ong ke pulo dam ong te bok ong lo di ma bang ge sani mata safety ke nang so helmet ke nang so helmet bang iri re dalo sini ta jingkoi dup lu te ka son lo safety first ni deng ka do mar di dei yo langot Kita ikut ada hu di sini. Final mo pa ni paklang ji po thim ni lang chinglu dam ji po thim nang liat lo adhim hai lo langot ayo ka chinglu lok lo ni ta excited lo si choi chụp lok ni ta lang chingun bo dei ayo langot lang chinglu lok adhim lo da ge ka phang ok pen ka chipa jok adhim lo phang ok ong lo tang dak wangon lang chini mon ka phang ok pen jok lo bang tin sa lang ayo
Cho mana bây giờ. Nó không bạn đây không. Awe hỏi lo. Ôi hô. Video. Wow. Rồi Long Biên. Wow, yes. To. Wow. Nazara. Foto di kau. Foto lagi video kan teh. Lang cuma video lu. Lapang tapak lang kribo. Tuh. Tuh, bos tak. Nega 30 sekian apa le? Benar ni kore. Dah ke doa na bang fu bang pitin ke anu tin tak kapang ok man ka cepat jogi joinya si anu tin tak bang lab lu. Laga dim ke one of the famous place Kolong irrigation. Kapang ok man cepat jogi fu bang pitin tu mai dak si bang lab. Latum number 1 lu ke bang e.